Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo gurmanske rolnice. Pripremimo sve što nam je potrebno. Jednu veću glavicu crnog luka sitno iseckamo. U tiganj sipamo ulje i zagrejemo. Dodamo luk, malo posolimo i pržimo na srednjoj temperaturi da omekša. Dodamo 400 g mlevenog mesa po izboru. Ispržimo i sklonimo sa ringle. Dodamo mleveni biber po ukusu. Soli ako je potrebno. Ostavimo da se ohladi. Za to vreme presečemo 7 kora na pola. Narendamo 300 g kačkavalja. Umutimo 2 jajeta. U tanjir sipamo 50 g prezli i 50 g susama pa promešamo. Uzmemo jednu koru, stavimo na početak jednu kašiku mesa, zatim jednu kašiku kačkavalja. Savijemo krajeve preko nadeva i uvijemo u rolnicu. Sada rolnice stavimo u jaja, pa u prezle i susam. Ređamo u pleh na papir za pečenje. Uvijemo sve rolnice i pečemo u zagrejanoj rerni oko 20 minuta na 200 stepeni. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!